بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. haray neniraɓe, babiraɓe, e bandiraɓe, goreɓe, meññiraɓe, e ceernoɓe, tedduɓe, teddirɓe l'islam, mi salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. Yo Allah waɗa min e onon e kala heɗitiɗo nde yewterɗo, kala ka wawi wonde e nder aduna on, e kala heɗitoytoɗo nde ɓaawo hande, yo Allah waɗo en fo meɗen jiwaɓe yimɓe aljanna. ɓawɗon ɗo hiɗen du'ano mawɓe meɗen fatiɓe e wuruɓe, toro Allah fatiɓe en fo yo Allah waɗɓe hara ko firdawsil ala ko ton ɓe woni. luttuɓe gurdam ɓen kadi yo Allah pooɗu balle ɗen moƴƴina battana ɗen. enen kadi ñande nde mayde nangata en, yo Allah tewden ñande hara koye yaafaɓe ya rabbal alamin. haray inchallahu no waɗiri programme on noon hina min hanuno waɗugol nde yewtere ɗo. haray ko ceernoɓe meɗen mawɓe wonɓe ka meɗen, kono haray tigui tigui on connexion o wawari jogodirde fiyo wawu laatagol. haray mi naami handuɗo, naami hewtuɗo wawugol lontagol ɓen ceernoɓe ɗon e waɗugol nde yewtere ɗo, kono haray tigui tigui on qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. haray kadi noon miɗo ƴettude ɗo yeru ko Allah subhanahu wa ta'ala on arsikilan e yewtugol ɗo. mi ala yewtirgol ɗo saabu jogagol gandal, komi woni yewtiri ɗo ko saabu yiɗugol. mi ala yewtirgol ɗo kay saabu towugol alluwal, komi woni yewtiri ɗo ko ɓaynelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ballighu anni walaw aya, yottinanelan hay sey ko aya goto. hara yewtere ko wona yewtede on kadi ko yewtere mawnde, yewtere hulɓininde, tawata min wonɗo e wowlude on e onon wonɓe heɗiɗe ɓe ɓen e kala ka heɗoya ɗum ɗo en fof meɗen haray hiɗen e nder muɗum. ko on ɗum woni ɗum ko wiyete kon alhijratu, ko ɗum woni ferugol immigration, immigrugol iwa e leydi yaha e leydi. jonnon yewtere annen ko nde yiiloto koye toɓɓe ɗiɗi pet ma toɓɓe tati inchallah. en yewtay taw ko honno wiyete hijra, ma hiya al hijra, ko honno woni ferugol. adden dalile on ka qur'an, adden dalile on ka sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. si ɗum ɗon feƴƴi ƴetten inconvénient ji ko wiyete kon al ijabiyat wa salbiyat, avantage ji ɗin ko woni e muɗum kon e inconvénient kadi ko woni e muɗum kon. naforeji hino e muɗum, kono noon kadi ko boneji ɗin ɓuri ɗuɗde ka be en yewtay seeɗa inchallah haray e nder o saayi raɓɓiɗuɗo ɗo inchallah. haray kala ko nanɗon ga ko yaadi e deftere sunna nelaɗo hande ɗum ɗon haray ko immorde Allah. haray kala ko nanɗon ga e faljere haray ko immorde am min wonɗo e wolude on, haray ko cheytani woni ko longinila. haray miɗo toro kadi ceernoɓen e aduna on fuu, kala nanoyɗo nde yewtere ɗo yi ton faljere, haray inchallah miɗo torimo yo falji tan. haray fandunde anden ko ha gonga on feeña, fandunde anden ko haadina kam faame, fandunde anden ko haadina kam faame, fandunde anden wona yo lañce ko fiyo mooɓo. yo Allah mooɓi en hoore l'islam. cheikhul islam manduɗen noon ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala, oɗo wi woko wiyete alhijratu woko al intiqalu min baladi shirki ila baladi l'islam. woko wiyete ferugol, immigrugol, ko iwgol e leydi shirku yaha e leydi l'islam. sa woni e leydi tawi ɗon ko shirku kaka Allah yeddete, haray ko ya iw e ndin leydi ɗon yaha e leydi ka l'islam woni ka Allah hon rewete. o ɗum ɗo wiyete ferugol. joni noon ferugol ngol hino mari mana muɗum on ka luha, haray no jogi kadi mana muɗum on kadi ka sharia. sen ƴetti joni ko wiyete ferugol ngol ka haala luha, ɓeni wo ko ma'khuzatun min alhajri wa huwa tarku, wo ko ƴetta ɗum e woɗɗitagol, ko ɗum woni accugol. sen ƴetti noon ka sharia, haray ko yewtuɗen ɗo ko iwgol e leydi ka Allah rewatake, ka shirku woodi yaha e leydi ka Allah subhanahu wa ta'ala on woni ko rewete, ko ɗum ɗo wiyete hijra. ferugol ngol ni ko o ferugol ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala on woni ko o yamiri. dalil meɗen e muɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wonno e nder makkatal mukarrama duuɓi 40 hiɓe e nder makka adoɓe nulede. ɓay ɓe nulama ɓe wonti e nder makka duuɓi 15, ko ɗum woni 15 ans hiɓe makka hiɓe noddande l'islam. ɓayno yeehi ha tawi ko shirku on hande kadi ɓuri ɗuɗugol, Allah yamiri ɓe on sahi yoɓe feru, yoɓe iwu makka ɓe seeno madinatul munawwara, fi honnon to woni baladul islam,
ɗa on tawi ɓeɗo ɓe jaɓari l'islam on ko ɗum wiyete alhijra firugol. si ɗum ɗon feƴƴi nelaɗo sallallah alih w sallam ñande ɓe yaltayno e nder makka tawi hiɓe suni moƴƴa ɓe indino ko ayyo makka ko an ɓura yiɗede leyɗe ɗen fof ko an Allah ɓuri yiɗugol. ɓe inni kadi an makka ko an ɓura yiɗede ko an leyɗe ɗen fof ko an ɓe ɓuri yiɗugol. sinano tum ɓay yimɓe ma ɓe yaltinilan e ma mi yaldatano e maɗa, kono tawi ko ɓe ɓe yalta ɓeɗo ɓe feru ɓe dogini l'islam maɓɓe on. ko noon kadi sahaba ɓen fof ɓe feriri wono Shuaybu Rumi radiyallahu anhu, oɗo ko joginoɗo jawdi molanaɗe nomo jogino jawdi. o arno makka tawi o jogaki hay e hunde, o woni ɗon o juuli o heɓi jawdi, o ɓuri makkankoɓen fof. ɓay noon hewti ka ferugol makkankoɓen fof heferɓe ɓe ari ɓe sakkimo ɓe inni an noon a yaltidata e jawdi ma ndi, fi hon ɗum fewndo arnoɗa ɗo hari hay hunde amara kaka men ɗo heɓuɗa jawle ko heɓuɗa kon fof sa yaha e acca e jawle ɗen ɗo fof kadi. o inni ene accemi lando o, simi yeetike on ka jawle an ɗen fof woni saabije kam mi sokki ton kofor forji ɗin fof ka woni on accitay lam mi yaha. ɓe inni on say hi, o inni jawdi an ɗin hino nokkel kaari, ndiyano nokkel kaari, ndiyano nokkel kaari. ɓe accitima on say o dogi, on say o hewtoyi Madinatul Munawwara, ko ɗum ɗo woni ferugol. annabaɓe haray no fanɗi e maɓɓe mo ferari. sen ƴetti wala ka annabi Ibrahima khalilullah, oɗo kay ko leydi Irak ga wonno, ɓe ukkunomo ka yiite ɓay o ƴaɓi ɗon ko inno inni muhajirun ila rabbi sayhadin, min de miɗo ferude mi yaha ka joomi an fewnayla. ko on say o immi o ardi e nder leydi Misra, ko ɗum woni Égypte. tawi ɗon marsare o immi o ardi leydi Palestine, ko ɗon o woni ɗo ha hewtoyi Makkatal Mukarrama. aray sen ƴetti kadi ko noon annabaɓe fof annabaɓe kadi mon nabi Moussa kadi ko wonnoɗo e nder leydi Misra, on ɗon kadi ko ɗon o dogi o yaari Madiyana to hano artiroy ɗon ka Fir'auna, hano Fir'auna noon halkira noon annabi Moussa en o lontiniɓe ka hoore leydi. joni noon haray ferugol ngol wo haray ko iwugol ka leydi sirku yaha ka leydi l'islam. joni noon mo be meɗen lando hoore muɗum, landal ngal o jabano hoore makko. enen kadi ko ferɗen kon iwɗen ka meɗen arɗen ɗo en iwu ka leydi sirku arɗen ka leydi l'islam, ka hara ko contraire o woni ko waɗɗen. ɗum ɗon hinamin Abdallah woni ko jaboto mo beyo jabano hoore muɗum. si ɗum ɗon feƴƴi wal hijratu, joni noon ngol ferugol ene ɗum ko sunna, ka ko farilla, ka ko non yawore ferugol ngol ka l'islam. o inni wo wal hijratu wo faridatun ala hadhihi l umma min baladi shirki ila baladi l islam wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'a. wo haray ferugol ngol wo ko farilla toɗɗiɗo e ɗeɗo mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. haray ɗum ɗo ko farilla e hoore mofte ɗen ila yawmil qiyama, iwugol ka leydi sirku yaha ka leydi l'islam. joni noon wo wahiya ɗum ɗo kadi baqiyatun ko luttay ɗum ila an taquma sa'a, ha tumande dargal ngal dari, haray ko be ferugol ngol ko waɗɗi ɗum en. o addi dalil ɗum ɗo ka deftere makko nden o inni wa dalilu qawluhu ta'ala wo inna allazina no ɓen tawaffahumul malaika, ɓe malaikaɓe no tama ruhuji muɗum, ɓe ara warugol ɗon zalimi anfusihim, hara ɓe hino toñi hoore muɗum. malaikaɓen ari fi wargol on tigi hara wonaɗo e warede on ko toñirɗo hoore makko sabu bakkatoji. ɓe inna hon ɗum qaalu fima kuntum, ene koye hoore honɗum wonno ko wonno ɗon. qaalu kunna mustadafina fil ard, minen hari komin lo'inaɓe ka leydi kamin wonno ɗon, min wawatano juulugol, min wawatano horugol, ɓe jaɓatano men hoora, ɓe jaɓatano men hajjoya, ɓe jaɓatano men itta zakka. ɓe wowla ɗon ha min susatano juulugol ka yaasi, min susatano waɗugol hijabu, min susatano accitugol waare, min susatano raɓɓinɗingol conci, hari ko be min lunnodira e rewɓe ɓen, hari ko be min salmodira e rewɓe ɓen. sifa no wurirɗen noon fewndo ɗo e ɗe leyɗe Europe ka wonɗen ɗo. si ɓe inni ɗum ɗo malaikaɓen ko honɗum jaɓotoɓe, qaalu alam takun ardullahi wasi'a, ene hari leydi Allah ndin hina yajunde, sakko iwa ɗo yaha ɗon, fatu hajiru fiha, feron iwon ɗon yahon nokku goo. si oɗo aroyi ɗo ko kanko e malaikaɓe woni ko ukkodiri taw, o ukkodira yaari kanko e jeeɗo malaikaɓen taw. sa inni ɗo joni ko fiika leydi ɗo ko leyɗe porto a wata tiggade, ɗum hina dalil. ɗo ko leyɗe porto ɗo ko be lunnodira e debbo, ɗum na dalil noon. ɗo ko leyɗe porto ɗo be salmodira e debbo, ɗum wona dalil noon. ɗo ko leyɗe porto ɗo a juulata e leer sabu golle, ɗum wona dalil. ɗum ɗo fab ko Allah jaaboy toma. ene hari leydi Allah ndi ndi yajano sakko fera. ala leydi ndi Allah ɓuri yiɗugol ɓuri Makka, kono ɓayni laaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi diina maɓɓe kan ala marsude e nder Makka, ɓe accituno Makka, ɓe seeni Madinatul Munawwara,
tawata ka dina maɓɓe ka wawata marsugol ton. Haray enen kadi koye wattan hakkille ɗum ɗo. Joni noon si ɓe Allah inni ɗum ɗo, Allah inni fa ulaika ɓeɗo ma'wahum werde maɓɓe jahannam ko yiite jahannam, wa sa'at boni masiran, ko ɗum woni werde kala mo werdoyaɗo hara ko yiite jahannam. Toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah he moƴƴinanɓe. O inna wo illa almustadafin, sina hara ko ɓen tullo inaɓe ma lowɓe min arrijali immorde worɓe wannisa e suddiɓe wal wildani e fay koye la yastatiuna koye taƙanaka hilatan feere koye mara feere e fiira fof no koye yara wala yahtaduna sabila ɓeɗo wata fewde e lawol yahangol hoore mum tun. Allah ini fa ulaika ɓeɗo asallahu an yafu anhu, no jorta no tanƴina no tijja no gasa nde Allahu on yafotoɓe. Wa kana Allahu Allah on yaafi laatige afuwan ko hinnotoɗo ghafura yafotoɗo. Yo Allah hinno en o yaafo en kadi ya rabbal alamin. Ko ɗum ɗo woni dalil on haray firugol ngol inchallah. Joni noon haray koyen wattan hakkil moƴƴa, goto e meɗen mara dalil yeeso Allah yawmal qiyama innugol ɓayɗo hari ko leyɗe porto, ko ɗum ɗo hanno mi waɗa ɗum ɗo, kon ɗum hanno mi tiggo, ko ɗum ɗo hanno mi juula, ko ɗum ɗo hanno mi rewa Allah. Haray ko ya yahu leydi kala ka wawata rewgol Allah haray sellanima ka yaha ton. Dalil ɗiɗaɓon Allah towɗon o daali o inni ya ibadiya allazina amanu, kono yo jiyaɓe an gomɗinɓe, sa gomɗini Allah, gomɗini malaikaɓe makko ɓen, a gomɗini nulaɓe makko ɓen, a gomɗini defte makko ɗen, a gomɗini ñalande sakkitinde, a gomɗini kodduroye, a gomɗini wondema pellete a maya immintitoɗa, ko onon ɗo woni ko noddaɗo. O inni inna ardi wasiyatun, ande de leydi andin ko ndi yaajude, leydi andin hino yaaji, fa iyaya fa abudun, ko min tun kadi woni ko rewoton wata o rewidu hay hunde e an, sabuna so rewidilan e goɗɗum haray min on mi muññike. Ɗum ɗo aya ɗo ko woni koye suratul ankabut. Joni noon ko honɗum woni sabu tippagol o aya ɗo, oɗo ko tippino ko e julɓe ɓen tigi. Julɓe goo tawata hari hiɓe e nder Makka, kono ɓe sali ferugol ɓe wiwa Makka ɓe yaha Madina. Allahu on noddiri ɓe inde iman, o inni ko ono yo jiyaɓe an gomɗinɓe. Ɓeɗo noon haray hande kadi yoɓe iwu Makka ɓe seeno Madinatul Munawwar. On ɗo woni dalil meɗon ko aya Qur'an. Dalilu wondema ferugol ngol kadi ko sunna, ka deftere ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Nelaɗo ɓurnaɗo maaki ɓe ni wo la tanqati ul hijratu hatta tanqati at-tawba. Wo harayde taƴata ferugol ngol, la tanqati al hijratu hatta tanqati at-tawbatu. Wo haray ferugol ngol taƴata hatuma nde tububuye on taƴi. Wala tanqati at-tawbatu, haray tububuye kadi taƴata hatta tatlu ash-shamsu min maghribaha, hatuma nde nange ngen fuɗiroyi ka mutirde magge ma nge mutiri ka fuɗirde magge. Si ɗum ɗo waɗi haray ferugol ngol taƴi, on say kadi haray tububuye kadi taƴi. Kono tanki ɗiɗo ɗi waɗari haray tigi tigi on haray neɗɗo fo neɗɗo kala ka wonɗa tawi dina ma ka wata marsude ɗon haray waɗɗike ma hande kadi ferugol yaha kala ka dina ma ka woni kaka marsoyta. Joni noon si ɗum ɗo feƴƴi, ƴetten misal goto sartiji. No wodi sartiji ɗi karama ko ɓen ɓe waɗi fiis tawi a wawa joɗade ka leyɗe tawata ko leyɗe hina julɓe, ko wiyete kon leyɗe heferaɓe. Sifa min wonɗo e wowlde ɗo on e sifa ma an wonɗo e heɗitade ɗum ɗo on, ene wiyonɓe ɓen occident, que ça soit ko Europe ma ɗum ko Amérique ma ko Asie ma ko Australie. Kala ka on ti wawi wonde e leydi hara hina leydi julɓe, karama ko ɓen hiɓe waɗi ɗo sartiji. Si tawi ɗi a wawi timmingol ɗi sartiji ɗo, haray tigi tigi on daganike ma fiya seto fiya voyage yaha ka leyɗe heferaɓe ɓe. Sa wawata timminoyde ɗiɗo ko ɓeynuma tahu ko wata yahu. Sarti arano on an yakuna indal insani ilmun yadfa'u bihi ashubuhat. Go on ko nde wonata neɗɗo wonɗo e setade on voyage de yaha ka leyɗe heferaɓe ɓen hara hiɗa jogi gandal ngal wawata sakkorade, ngal wawata defandirde l'islamum kala jilɓuɗi ɗin fop ko hawrodiroyta e muɗum ka leydi heferaɓe. Wo sarti ɗiɗaɓo on kadi fiya yahu ton an yakuna indahu dinun yamna'uhu min ash-shahawati, ko nde wonata hara ko a aɗen dina, jogiiɗo dina kan net, hara ɗa tiiɗi ka dina, ɗa jogii aqida laaɓuɗo, ɗa jogii imanu billah, hiɗa jogii kulol Allah. Hara sa yehi ton hay sa yoyi sahawatuji, a yoyi ton joni ko rewɓe wirti, a yoyi ton joni ko beere, a yi ton joni gollitirgol riba, a yi piiji harmuɗi ɗin fop ɗi 9 hina ka maɓɓe ton, kono dina ma kan sakkotoma, dina ma kan haɗama, gandal ma ngal haɗama, kulol ma Allah ngal haɗama, foti hiɗa wirni, foti hiɗa feeñi, foti ko andum, foti ko an e woɓɓe, foti ka golle, foti hara hina ka golle, hara gandal ngal wawetema sakkade hara waɗari ɗum ɗo.
tammun ɗum kadi fi yahugol ngol ton an yakuna indahu tammun ɗum an yakuna muhtajan ila zalik wonde ɗa yaha kadi ka leyɗe heferaɓe ɓen hara ko a hato jinɗo e yahugol ton hara na yonti yahu tum fi yahugol ko foti hara no woodi hunde ko wonma e naɓude fi yahugol ngol ton si ɗum ɗo timmi haray ɗi sartiji ɗo a hebbiniɗi gogo on taw hiɗa jogui gandal ko defandiroya dina ma kam ɗiɗa ɓunnon ko a aɗen dina insanu mutadayyin ɗa jogui dina timmuka tammun ɗum kadi hara ko goɗɗum wonma puusude fi naɓgol ton hara yaade jannoygol ɗa yaade jangoygol ton gandal adna yankohal ko artira ma fiya defandu l'islam ɗum ɗo hiɗa wawi yaade jangoygol hiɗa wawi yahade ton joni fi waɗoygol da'awa hara kadi ko li fatratin muayyana hara ko tan limita kon kadi ɗo ka hiɗo sellanama ka yaha ton amma yahugol ngol ton fi yahugol ton haray karama ko ɓen haray ɓe jaɓa ɗum ɗo kadi joni noon ɓe inni ɗum ɗo ko fi setagol ngol taw joni noon amma noon fi wonoygol ngol ton fal iqamatu fi biladi l kufri la budda fiha min chartayni asasiyeyni joni noon fi wonoygol ngol ton wona ka leyɗe heferaɓen ton feere wo ala ko be heɓa sartiji ɗiɗi timminaɗi sartiji ɗo si wawa ñiɓugol ngol taw wo goo ɗum ɗum wo amnul muqimu ala dinihi ko so tawi an ñiɓuɗo ton on haɗa ɗa jogui hoolare ɗa jogui sécurité e hoore dina ma kan bi haysu yakunu indahu min al ilmi wal iman nokku ka wonata ton hara hiɗa jogui gandal hiɗa jogui kadi imanu kadi hara konno hikki ɗon wal quwwatul azimatu hara ɗa jogui kadi finde timmude ket ko wawatama tabintinde e hoore dina ma kan hara kadi hiɗa wawi rentade e kala ko hunde ko wawa ma ɓoylude ittama e dina ma kan kadi nde wonata kadi ko a neɗɗo firruɗo kadi firnuɗo kadi waway ɗo defandude l'islam ko ɗo ɓe waɗi sarti arano on fiya ñiɓu ton sarti ɗi ɗaɓon an yatamakkana min izhari dinihi ko tawata kadi hiɗa jogui possibilité hiɗa jogui capacité fi feññingol dina ma kan a ɓornoto coñci julɗo a yahay juuloya ka juulirdaji hara kadi si idiji ɗen hewti kadi a juuloyey si goɗɗo fotti e debbo julɗo ko hawre lawol haray mo andi oɗo ko julɗo so fotti kadi e gorko julɗo ko hawre lawol mo andi oɗo ko julɗo hara ɓiɗɗo ma on kadi yiwɗo mo wo kadi o anda e oɗo kadi ko julɗo haray si ɗi sartiji ɗo ɗi timmi haray ɓe inni on tigi no wawi ñiɓugol haray ka leydi ton ko ɗi sartiji ɗo karmo koɓe woni ko waɗi ɗiɗa tati fi yahugol ngol ɗiɗa ɗiɗi haray fi ñiɓoygol ngol kadi joni noon ɓe inni ɓawo ɗiɗo ɗiɗi haray sartiji goo kadi hino toon fi ñiɓugol ngol haray ɓe ɓeydi toon kadi sartiji kadi ɗiɗi ma sartiji tati goo on kadi an yuqima lidda'wati ila l islami wattarghibi fihi nde on ti wonata toon kadi hara ko a wonɗo e noddande allah noddana allah leydi ka ñiɓuɗa toon kadi sartiya wono e toon kadi ɗinma ɗum kadi an yuqima li dirasati ahwalil kafirina watta'arrufu honnon ala ma hum aleyhi hara kadi a janggay kadi anda ko honno heferɓe ɓe woniri toon ko honno kadi ɓe woni janforade l'islam ko honnum ɓe woni gollude contre l'islam hara anda e ɗin ɗon kadi fiya waw defandugol haray l'islam si ɗi sartiji ɗo timmi haray sellanima ka ñiiɓa toon haray setagol voyage ugol yahugol wonoya ka leyɗe heferaɓe haray hina ko harmi kono be timmina ɗiɗo fiyon ɗum allah no inni ulsiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladina min qablikum hara yiile ka leydi yaho ndaron ko honno ɓen adiɓe on ko honno ɓe wurirno ko honno ɓe halkirano ko honno ɓe hefernoɓe kala salinoɓe allah ɓen fof ko honnum allah wonno ko waɗi ɓe yi'a ɗum ɗon kadi sa yi ɗum ɗon sa arti kadi a waway andude tabita kadi e hoore dina ma nokku goo kadi himo inni aya goo huwa allazi ja'ala lakum al arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wo haray ko kanko woni waɗanɗo ndi leydi kadi eltandi wo yahe ka sera leydi kadi ñaamon arsikaji ko woni e leydi hin kadi o sakkitori aya on o inni kon noon andite wa ilayhin nushur kaka makko woni immutal no wuuriɗa ga wono wuuriɗa a tawyemo ka makko waɗa contrat ndi kadi ko honno wuurirnoɗa ga joni noon sa ari occident ɗo a jokki weeli foti ɗo ko woni ga kon ya andu ɗo wa ilayhin nushur sa ari occident ga leyɗe portugal a rewi allah subhanahu wa ta'ala andu ɗo kaka makko woni ko ruttotoɗa sa ari ga yargol beere ñamugol riba andu kaka makko woni ko yahata ko ɗum o inni wa kulu min rizqihi ñamon e arsikaji piiji welɗi hino foti piiji welɗi hino woodi piiji labaɗi hino woodi piiji ɗin fof hino timmi sécurité hino woodi ndiyan e courant piiji hino timmi haray ɗiɗo fof ya andu ɗo nayo ɗiɗo welsinde ha tawata ronka rewgol allah fi honno a waɗoye contrat nde yawmal qiyama ko honɗum wannoɗa e ɗa ɗon gurdam ma
jonno haray si ɗum ɗo feƴƴi haray mi ƴetta ɗo haray toɓɓe ɗiɗi. toɓɓere aranere nden ƴetten taw nafooreji ko woni kon e ferugol ngol iwgol ka leydi mo yaha ka leyɗe occident nga. nafooreji hino ton ka ala ton hino ton. si ɗum ɗon feƴƴi ƴetto en nen kadi salbiyatji ɗin inconvénient ji ko woni e muɗum kun haray se gayin en toɓɓe ɗon ɗiɗi haray ko ɗon darnirden yewtere nden inchallah. haray ko oɗo o inni al ijabiyat nafooreji ɗin ko woni e muɗum. gogo alhamdulillahi rabbil alamin wonɓe amérique wonɓe australie wonɓe nder hanno angola wonɓe nder europe ɗo tawa e nafooreji ko heeɓi e muɗum kon binaul masajid darnugol juulirdaji ko allah rewete. haray ɗum ɗon hino jokka hino darnede amérique hino darnede angola no darnede australie europe ɗo kadi alhamdulillah wono belgique ɗo tun en wawi heɓde fanɗi o juulirdaji 6 ha juulirdaji 7 ɗum ɗon tawata fof ko wurida ɗo ko allah ta rewete. haray kadi wono adinoɓe ɓen ɗo ɓe wono maroc kemɓe ɓen ɗo e nder capital ɗo bruxelles ɗo ko ɗo wiyete capital europe ngal capital union européen ngal ko fanɗi wona juulirɗe 400 hara hino ɗo 400 mosquée. ɗum ɗon fof ko avantage ko tawata argol ngol wondi e nafoore ɗiɗaɓere nden kadi haray ɓe arnoɓe waɗi ɗum ɗo hiɓe invituɓe ceernoɓe mawɓe docteur ji jannguɗi ha heɓi doctorat muɗum iwruɓe ka leyɗe arabuɓe ma iwruɓe waɗa ka leyɗe meɗen ɓeɗo fof ɓe ara ga ɓe waɗa ga yewtereji l'islam ko ɓay woɓɓe ari no ñiiɓi ga muññike soñdia ko woni ga kon ha si tawi ɓe wawi invitude woɓɓe ɓen ɗon kadi araga ɗum ɗo kadi ko nafoore ko woni e muɗum. si ɗum ɗon feƴƴi kadi nafoore ko woni ga kon ko addawatu ilallah ko noddangol ngol allah kande ɗa nodda ɗo joni hiɗa noddude hakkude ɓe wona julɓe tun hiɗa noddude kadi e leyɗe ka metti noddugol fi honnon ɗe leyɗe ka wona ga ɓe wona julɓe ɓen ɓuuri ɗurde di wonɓe wonuɓe julɓe ɓen. joni noon noddugol ngol hakkude ɓeɗo hino satti ɓuuri daragol nodda e nder makka ma madina ɗum hino satti ɓuuri daragol nodda konakiri maɗa noddoya fuuta dialo fi honno ɓeɗo ɓe yiɗa hay welataɓe yiwgol hiɗa ɓorni taw hara ko coñci timmuɗi hara ko coñci l'islam. joni noon siɗa wadde o addawatu ilallah ɗo haray ɗum ɗo kay ko nafoore molanade ko woni gon tawanta ɓe immiɓe ari ñiiɓi e ɗe leyɗe. nafoore tammere nden kay ko tadrisu rijali wan nisai wal aulad haray gari mokobaɓe hino jannede ga duɗe no uddita sonnaɓe hino jangude mokobaɓe hino jangude fayɓe kadi hino jannede. somi ƴetti ono bruxelles kam ɓuuri andude ɗo kam woni ɗo joni haray ala ɗo e ñalande jogandema e tenen ha hewtoya e dimanche ñalande tawata duɗal ala kesa so aɗo gasa ko duɗal mokobaɓe ma duɗal sonnaɓe ma duɗal fayɓe hino jangede diina hino jannede haalaji men ɗin kadi hino jannede. ɗum ɗo ko nafoore fi hon ɗum fayɓe ɓen e ɓey guureji ɗin e rewɓe ɓen immiki ariga si heɓaki woɓɓe kadi ko jokka ɓeɗo kadi janna iwtira ɓeɗo janna ɓe haray tigi di o moftode ɓeyda yebagol. haray man wona bruxelles o ko fanɗi o ko fanɗi ɗo duɗal ahlu sunna wal jamaa ngal haray ɗe joguiɗo wona o janganakoɓe yahay ɓe wulure ley wonɓe ley konngol meɗen ɓeɗo fof hino jannede ga fayɓe imma hara ko fayɓe ittaɓe ka meɗen addaga ma hara ko fayɓe jibinaɓe ɗo janɗi ɗo no jannede ɗo. ɗo woodi e maɓɓe boy hunjiɓe qur'an ɗo woodi e maɓɓe kadi wonɓe hunjade qur'an ka sonnaɓe ɓewwo ka fayɓe ɓewwo kamo ko ba ɓewwo. ɗum ɗo haray ko jeeya e avantage ji ɗin ko woodi kon kadi wonande jooɗagol ngol ka leyɗe ga. naya ɓun ɗum kadi e nafooreji ko woni ga kon ko ilqaul muhadarat ala mustawa al qara haray kadi bayanaji kan no waɗede kadi au niveau europe on fo continent on ɗo fo haray ala ɗo e lewru tawata sina bayanaji hino waɗede wonwa bruxelles ɗo jumare be jumare bayare no woodi asewere be asewere kadi bayana hino woodi. ɗum ɗon ko nafoore ko woodi e ko woni heɓade kon haray e ko ñiiɓa ga kon ɗum ɗon kay ko nafoore go kadi si tawi bayana moɓodirte ɗo joni waɗete ɗo belgique ɗo waɗe espagne waɗe hollande waɗe portugal waɗe ɗo leyɗe ɗen ɗo fo ɗum ɗo kadi ko nafoore go kay ko tawata avantage ɗin ko woni e muɗum kon. nafoore joɓere nden kadi ko woni ga kon kadi woodi e sukaɓe boyi kadi iwnoɓe ka meɗen ari ga hara tiwi tigi ton arino ga wedditike piiji boyi wonino yarugol beere waɗugol fimugol piiji yehi allah subhanahu wa taala on yiltiɓe fewtiniɓe dina l'islam kan hande hara ɓe woni darantoɓe l'islam noddanaɓe allahu subhanahu wa taala. sukaɓe boyi kadi ko ɗo fuɗɗi jangude jangi ha hande kadi woni ustad woni ceernoɓe mawɓe ɓe hino noddande allahu subhanahu wa taala. ɗum ɗo kadi ko nafoore goo ko heeɓi e muɗum. nafoore joɓere nde mi darnira ɗum ɗo miseɗen haray heewi kadi e buy e yimɓe leydi ndin ɗo wonɓe sabu ha tawata joni ɓe silmi ɓe naati ka nder dina l'islam
si tawi nela sallam e maakiɓe innanno ari lan yahdi allahu bika rajulan wahidan khayru laka min humri naam, nde wonata sabu aɗen goto o silma o naata ɗum ɗon ɓurma moƴƴande, sa okkama ayinde dammi fof haran noon fof ko an woni ko jeeyi. joni noon haray buyi silmiga woodi musidɗo meɗen ɗo goto mo allahu subhanahu wa taala bagori yurmede makko nden o woni ɗo sabu jiwɓe jowo bersiɓe ɓe silmi hara ko wonnoɓe wadde université ɓe naati ka nder dina l'islam. hande ɓe fof ɓe woni tugale jeeyaɓe tugale l'islam haray ɓe noddande allahu subhanahu wa taala, ko ɗum holli ɗo da'awa on haray hande kadi o ñiiɓi kadi haray fayɓen ɗo kadi heewi kadi e buyi ɗo kadi ɓe allah subhanahu wa taala newnani hunjagol qur'an hara ko e nder jooɗi ɓe Europe ɗo kadi haray ɗo kadi alhamdulillahi rabbil alamin sonna ɓen kadi hiɓe hunjade qur'an hino jangede hino waajede alhamdulillah. joni haray ɗe jogiiɗo sonnaɓe tawata ɓe waaway jannude sonnaɓen hara ɓe waaway waɗgol yewtereji l'islam hara tawata na jillodirgol hakkude worɓe ɓen e rewɓe ɓen. en tori allah subhanahu wa taala yo allah o yawan en ɓeyda. haray si ɗum ɗo feƴƴi toɓɓere hikkotonde ɗon nden komi yewta ko honɗum ko assalbiyat. joni sen andi nafoore hino e muɗum kono noon kadi haray inconvénient kadi haray hino e muɗum. lorraji ɗin kadi ko woni wonande menen ma onon ma enen ñiiɓuɓe ɓen e nder ɗe leyɗe ɗo. sen daari lorraji ko woni arde ɗo ko taway ko kanji ɓuri ɗuuɗude e di nafooreji ko woni e muɗum ko. nafooreji hino ton koko wolɗen ɗo fof ɗiɗo ko nafooreji ka darnugol juulirdaji. nela sallam maki man bana lillahi masjidan bana llahu lahu baytan fil janna. sa woni sabu juulirde darnama allah jallanayde suudu kankay ka aljanna. ɗum noon ko nafoore. noddangol allah ngol kadi a woni sabu aden goto feewi haray noon ɓurma moƴƴande aduna fof sa hokkama ko woni aduna. tati ɗum kadi jannugol ngol kadi nela sallallahu alaihi wasallam maki khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama. so tawi ko ɓuri moƴƴude e moɗon fof ko on etiɗo jangi alquran ha faami o faaminide goɗɗo goo kadi. waɗugol muhadara kadi ɗa wawi wadde ɗo yewtere muhadara ɗum ɗon wona sabu ko goɗɗo feewiri sabu ɗum ɗon kadi. haray kadi so tawi kadi a woni sabu goɗɗo silmiɗo kadi ɗum ɗon haray ko moƴƴere mawde. amma noon joni soñjaji e négatif ji ko woni kon e ñiɓugol e ɗe leyɗe porto ɗo gogo on taw ko kasratu talaqi ko ɗuɗugol cerle ɗen. sertigal ngal hakkunde worɓe ɓen e rewɓe ɓen hino ɗuuɗi sabu ko jooɗa e Europe ɗo kon. se moɓidiri ɗo temedere ɗo joni haray hiɓe sertirde hande kadi sabu ko jooɗa ɗo kon. haray min toro mi jeeja ɗe toɓɓe ɗe mi woni yewde ɗo mi jeejay woni sonna ɓen, mi jeeja kadi worɓe ɓen, mi jeeja fayɓe ɓen haray mo ɓeyo ɓeydu muññaade. haray no hersinanima an gorko, no hersinanima an sonnajo dewgal l'islamu hume hakkunde ma e o immon ɗon ɗo yahon ɗo ka commune ɗo seedon ɗon innon on seedi hara ko seedini on hande kadi ko fiyo mbuuɗi moɗon ɓeydo hara ko seedini on hande kadi o seedon ka yeeso heferɓe ɓen innon hiɗon jombidiri yeeso julɓe ɓen. no hersinanima an o gorko nodditiɗo ko a aaden julɗo, nodditiɗo ko a sunnayankejo, wiwɗo ko a ñentinɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, anduɗo a wuuri maayey, jogitiɗo sunna, accituɗo waare muɗum, ya yahu nodda ɓeyguma yeeso kefeero geddo Allah inda o ko jatigijo ma. ɗum ɗon hino yurmi. hersu Allah, hulu Allah, hersu julɓe ɓen kadi a wadde sifa ɗum non. haray an sonnajo on kadi wata landoro cergal ɗo joni fi heɓugol koye mbukoye ɗo hiɗa waɗi jilbabu ma timmuɗo, hawnaki no wodi waɗi ɓe niqabu ɓe ƴetti coñci timmuɗi, a salminta gorko, a dardirta e gorko, a watta ko boni. ɗum ɗo fof hara ko hakkunde ma an e julɓe ɓen yaha ka laamu ɗo inna an e on seedi fiya hettu koye mbukoye ɗo 100 € ma 200 € ma 300 €. haray andu son seedi ɗon andu on seedi few hande kadi hulu Allah andu to a wuuri seeɗa ma e pooma. hulu Allah andita ngal dewgal ko dewgal humanga e l'islam fi a ari Europe ɗo wata seedir e oɗo hay say ko mbuuɗu goto heɓo ɗon wawi e muññade e hoore ɗum ɗon rewon Allahu subhanahu wa ta'ala. si tawi a hersari julɓe ɓen hulu Allahu subhanahu wa ta'ala, hulu Allah hara waɗade sifa ɗum ɗo. kala waɗuɗo miɗo toromo mi jeejamo yo andi to wuuri seeɗa o maaya e pooma, ya andu pellete ñande goo a ƴettetenaɗe ɗa e nder ka gayka hara ko an tum woni e nder ɗum ɗo. andita golle maɗen ton si tawi ko moƴƴe wallahi haray gabru ma on himo yaaji himo jalbi. si tawi golle ɗen ko bonɗe andu gabru ma on himo niɗɗiti himo faaɗi ko ɗon fuɗɗeteɗa lettede ko adi a hewtoyde ka yiite jahannama. joni noon wata helir dewgal ma ngal yeeso kefeero
fiyo okke 100 euro ma 200 euro ma 300 euro. ittaqillaha ya akhil karim, ittaqillaha ya ukhtil karima. hulu Allah ko ayyo musidɗo an tedduɗo, hulu Allah kadi ko ayyo bandirawo on. hay si tawi kon waloɓe ka yaasi dewgal ngal waɗe dewgal sunna e farilla, kala ka yahuɗa yeeso goɗɗo, yeeso julɗo, yeeso mowona julɗo, oɗo ko ɓeygu anni ko heɓoto wo heɓon e hoore ɗum ɗo, ko mankirte ɗon wo kadi mankiron e hoore ɗum ɗon. anni to Allah subhanahu wa ta'ala on daali ka deftere makko, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, kaka kammuga woni arsike moɗon on e konko foda ɗon kadi. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki la tarhabanna alfaqra ma ishta fi gadin li kulli gadin rizqum min allahi warid. wo wata hulu basal, wata hulu tampere, on allajo arsikunoɗoma hanki on no wawma arsikude kadi janggo, ta hulu ɗum. si tawi tun a huli Allah hattirde e hulugol, ko honnum Allah on daali wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. kala on hulɗo Allah, Allah waɗanaymo yaltirgal, o arsikamo kay nokku kadi woni ka o sikkano. si tawi ɗum no feƴƴi toɓɓere ɗiɗaɓere nden e négatif ji ɗin, haray ko wiyete kon allocation familial, haray koye mbuukoy koye ɓe heferɓe ɓe anda Allah, anda annabijo Allah, ɓe ƴetta koye mbuukoy ɓe jonna o nenejo e o babajo, ɓe jonna mo hande kadi fi hombo fi ɓiɗɗo maɓɓe on ma fi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen. nenejo on e babajo on ɓe daro ɓe piira ɓe sonka ɓe hela dewgal maɓɓe ngal, saabu koye mbuukoy ko ɓe fayɓe woni ko jonna. e ono yo neniraɓe e babiraɓe, on hulari Allah yo ñaamu mbuuɗi koye paykoy, on hulari Allah yo bonnu l'islamu moɗon, saabu mbuuɗi ko kefeero jonni on hulari Allah wondema ɗi mbuuɗi ko ɓe fayɓe jeyɗi, on hulari Allah si tawi ɓe jonnano on ɗi ko onon waɗɗi newgol ɓe fayɓe, on hulari Allah ƴettugol ɗi mbuuɗi darniroya cuuɗi, on hulari Allah ƴettugol ɗi mbuuɗi soodoya leyɗe acciraniɓe fayɓe, on hulari Allah ɗum ɗo fof hara on heela e dewgal moɗon ngal, saabu mbuuɗi allocation familial. yo kefeero geddo Allah ƴettu mbuuɗu jonnama ko wallitora fi newgol fayɓe maɗen, hara tawata ko ɗiɗo helata dewgal ngal hakkunde nene fayɓe ɓen e baba fayɓe ɓen. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. haray hino yurmi koye mbuukoye hay hunde koye nafatama, hiɗa andi ko honno koye mbuukoye heɓori, siko tawi kono dagi e so tawi kono harmiri, no gasa kono harmiri koye heɓori, ƴetta koye kadi hara ko saabu koye ɗo kadi woni ko hellirta ngal dewgal ma. an bandirawo mi torikema, si gorko on hulari Allah, an hulu Allah, wata bonnu dewgal ma ngal, teddugal ma ngal fo an o sonnajo ko so tawi a woni ka dewgal ma. an o gorko mi torikema, mi jeejima si o bandirawo anditari ɗum ɗo, haray an mi torikema hulu Allah, andita fewdo jonnetoɗa o sonnajo, wondema ɓe resnima oɗo, na e hoore koye fof mbu koye allocation familial hoy, na e koye yowitinoɗa, si tawino koye ala no ko ɗaɓɓoyayno lakkere ma nden ko ñammina o sonnajo ɗo. so hulari Allah, an hulu Allah, yo goɗɗo e moɗon hulu Allah, ma on ɗe ɗo non hulo e Allah, hara on hellirari dewgal mongal, saabu koye mbu koye ɗo. mbuɗɗin hina an nenejo on jeeyi, mbuɗɗin hina an babajo on jeeyi, goto e moɗon jeeya ɗi mbuɗi ko yon ƴettuɗi ko fayɓe jangira l'islam, ɗi mbuɗi ko yon ƴettuɗi fii ko fayɓe ɓen jangiroya janggo e nder université ji mawɗi janɗuɗi, fino ɓe wata sakkade no ɓe defandirta l'islam. so on ƴetti ndi mbuɗi on ñaameɗi, on ƴetti ɗi mbuɗi on darniro e cuuɗi ɗi on hoɗata e muɗum, ƴetton ɗi mbuɗi hara fayɓe ɓen on sodantaɓe coñci yeɗɗuɗi, ƴetton ɗi mbuɗi ñamonɗi hara fayɓen kala ko landiɓe hendotako, ƴetton ɗi mbuɗi ñamonɗi haray naɓugol fayɓen vacance on watta. min ni yon hulu Allah, Allah inni yon hulumo, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam inni yon hulu haqqe. ɗum ko haqqe fayɓe ɓenni, hay so tawi ko mbuuɗi 50 euro wallinaneɓe fayɓe, ƴetton ɗiya mbuuɗi dépense on ɗi hande kadi fii ko yowdiri e jande fayɓe ɓen kon. kono ƴettugol ɗo joni 10 euro yoɓa ɗo fii pay ko yoku janggu l'islam, ɗum hara no sattani o nenejo e o babajo. hara ƴettugol ɗo 10 euro yoɓana kum pay kum fiyi kum waɗu cours de révision, hara ɗum no sattani o nenejo e babajo. mi torikema an nenejo hulu Allah andi to a mayay, an babajo kadi mi torikema hulu Allah andi to a mayay. ɗi mbuuɗi hina an jeyɗi ko ɓe fayɓe jeyɗi, ƴette ɗi mbuuɗi dépense on ɗi fi fayɓe ɓen, ko Allah subhanahu wa ta'ala on fawma wondema ɓe ko ya newɓe ne'iraɓe kadi lawol l'islam. haray ɗi mbuuɗi noon heewi noon ko ɗi lanci dewle, haray ɗo sen ƴettiɗo 80% dewle wonde helde ɗen tentini hakkunde meɗen enen fulɓe ɓe mbaɓe maaki, haray ko saabu koye mbuukoye ɗo, mbuukoye ko wona addanede fayɓe ɗo, heela dewgal ma, bonna gurdam ma, bonna gurdam ɓe fayɓe, nenejo wonira to, babajo wonira to, fayɓe ɓen hande kadi ɓe weema, naka nene ɓe yarata, naka baba ɓe yarata, har hande kadi ko onon bonni gurdam ɓeɗo
inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. son wattanaari hakkille ko ɓe fay ɓe ñaawoyta on yawmal qiyama, ɓe landitoyto on fiiɗiɗo ka aduna ga, ɓe landitoyo on fiiɗi kadi yawmal qiyama. ko ɓuri e heewde kon fayɓe ɓe mbuyi ko wonata ɗo fayɓe delen kan wona bandi hoore ka laawi yahay ha hande kadi tawata ko ɓe hewti niveau on ka towi kala tawa fi jande nden ko woni o ko yoɓɓugol ittu on hino ɗuuɗi ɓayti paykumma janggay ɗo université yeɗɗuɗo moƴƴo ko be haray hande kadi yoɓe. joni noon hara portoɓe ɓe jonnino en jawdi fi en wawdi marude fi ɓe fayɓe. joni noon enen en ñaamino jawdi ndi fopp hande kadi jawdi ndi ñamama fayɓen falama noon janggugol hande kadi tawata noon ala ko ƴetten jonnemɓe nene jonno e chômage baba jonno e CPS maɓe fof hiɓe CPS hande kadi ɗum ɗon wawa yonude ko fayɓe jangguira université koɓe landi wo ala fayɓe wata ɓornade coñci ko yara ka l'école, ɓe wata heɓude ñamete jeɗɗo koɓe yara ka l'école, besoin ji maɓɓe ɗin kala koɓe landi kon recherche ji koɓe watta kon fof hara no landi mbuuɗi nene ala baba ala fi hon ɗum o ñaami no mbuuɗi maɓɓe ɗin fof. ɗum ɗo ko haqqe huule Allah, ande Allah landitoyto on ɗum ɗo yawmal qiyama. ma ɗum moɓidirgol mbuɗɗinɗo fof ƴettadi ya soodoya leyɗe ka meɗen, soodoya toon cuuɗi darniroya toon hara hoɗata hara hay vacance hewti pay koye ɗo ka koye wonno ɗon ko ɗon koye luttitata koye naɓataka ka meɗen, koye naɓatake Amérique, naɓatake hay leyɗe ɓaɗiɗe ɗoɗen yawtingol ɓe ɗo frontiére ɗum fof para tout à fait probléme. haray an nenejo an e babajo huule Allah andite wondema pellet ɗi mbuuɗi ko fayɓe ɓe jeeyi, andite ɗi mbuuɗi hina an nenejo jeeyi, hina an babajo jeeyi. ɗi mbuuɗi ko hanaɗi waɗede pecce tati. feccere wotere ɓe marane, feccere wotere dépensé fi maɓɓe kamɓe fayɓe ɓen ñandu maɓɓe e koltu maɓɓe e besoin ji maɓɓe e ko ɓe jangira. awa ndeya feccere noon tammere nden si lutti ange nene baba haray ɗon warde noon fi ndeɗo fi honnum on hulari Allah, on hersari julɓe ɓen helugol dewgal moɗon fi mbuuɗi allocation familial. haray toɓɓere tammere nden hande kadi e négatif ji ko woni ɗo kon hawla amali nisa ko gollugol sonnaɓe. haray ɗo ko sonnaɓe mi woni fewtinde nde yewtere. sonnaɓe buyɗo ƴettete ka meɗen adda ɗo hara anda weeti niɓɓi, si ɓen ɓe addama ɗo hande kadi ha gasi, hande kadi ɓe andi droit ji maɓɓe ɗin fof, ɓe andi piiji ɗin fof hande kadi timmi, ɓe fuɗɗike gollude ɗo heɓa ɗo 1000 € ma 1500 € hande kadi ko wodani ɓe hande kadi ko daragol ƴogga e hoore modiɓɓe maɓɓe ɓen. ɓe yeggitino wondema nela sallallahu alaihi wasallam maaki haray aljanna sonnajo on ka ley koyɗe modi makko woni hande kadi. haray ko ayyo sonnajo hulo Allah andu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam himo yiɗuma, himo yurmama, himo teddini fima. ko l'islam woni ko teddini fi sonnajo. avant l'islam hari fi sonnajo hitta, avant l'islam hari fi sonnajo kontaka hayye hunde. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe innima ko ayyo sonnajo wo sa waɗi piijinayi pet andu yawmal qiyamati aljanna on kaka falaɗa wonate royta. sa juuli waktuji ma ɗin jowi, a hoori lewru ma suuma yendu, a reeni ɓandu ma ndun, a ɗoftike omo dibbo ma ɗo, haray andu a natoyi aljanna. mi toriki Allah sonniraɓe fof, bandiraɓe e neniraɓe fof, mi toriki Allah yo Allah hokko fof moɗon aljanna. mi toriki Allah kadi yon ɓeydu muñal kadi, ɓeyde muñal ɗoftoɗon o gorko fodde ɗa jaaɓi o wonde ko modima, andu pellet ko aljanna ma on koye ley o koyɗe ɗo woni ko heɓoytamo. haray si ɗum ɗon feƴƴi mi hewatta ɗon worɓe ɓen ko an yo gorko an kadi hulu Allah fewdo ƴettata o sonnajo ka mawɓe makko, a ƴettirarimo hande ga isna fiya teddinmo. sonnajo ko danketeɗo, yiɗeteɗo, teddinteɗo, bunginteɗo, holleteɗo giggol. ɗum ɗo o sonnajo woni ko ƴettirnoɗamo. fewdo ƴettoyenoɗamo kadi Afrique, addamo Europe ɗo, a addiranimo kadi saabu julorgolmo. ko addirɗamo ɗo ko fiya fawtomo, ñandu makko nun ko ya fawto, koltu makko ngun fawtoɗa kadi, so ñawni kadi ñawdamo kadi ka o hoɗata ɗon kadi ko an woni ko fawti kadi. si ɗiɗo fof ko an gorko woni ko fawti. si Allah wayi noon saabu o golli ɗon gokkun heɓike, haray ko yon yurmodir e makko. sonnajo on anda wondema pelleti mo hani wallitade modi makko teddinamo. gorko on kadi o anda kadi koko heeɓi ɗo kadi taw ƴetto hakkille makko foppo waɗa ɗum ɗo. sonnajo on hana innugol mi faala darnande mawɓe an, o hana innugol min kadi komin woni ɓe mari yaltuɗon, komin woni Alpha Amadou on ka maɓɓe, komin woni kaarijo on ka maɓɓe. ko wayninoɗa mawɓe maɓen accituma hiɗa arde ko hiɗa arde ka modima, hina hiɗa arde ɗaɓɓere, hina hiɗa arde jula yagal. si tawi noon goɗɗum heɓori e nder muɗum, haray ko ya hulu Allah teddina gorko on, famodiron e nder kuwonkun heɓade ɗon, hara hina e hoore yawre, hara koye hoore teddugal. si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere tammere nden kadi mi fewtina ɗum ɗo, mi gayni yewde fi sonnaɓen, mi yewni fi moko baɓen, mi yewta kadi uququl awlad lil walidain. joni ko fi sukaɓe ɓen, haray ko onon yo fayɓe,
haray fayɓe arɓe Europe ɗo ɓen addiraɓe ɗo regroupement familial ɓen fof mi torike on huule Allah teddineɓe mawɓe moɗon. Onon fayɓe immiɓe addaɓe ɗo mawɓe moɗon imminoke ari Europe ɗo landike ɗo Asie dogi ƴawri joldi fallodiri ɗo e police hara kala ka ɓe nanno hito auto hum police ɓe dogay ɓe yara to ɓe golliɗo fewdo jangol ɓe golliɗo fewdo lakkere ɓe tettiɗo pomme ɓe tettiɗo poire ɓe tettiɗo fraise ɓe ɗum ɗo fof sonja fiyo ɓe itto on ka meɗen ɓe adda on ɗo fiyo iwuye sonja koni ka meɗen kon. Onon ɓe fayi ɓe immoɗon aron ɗo sikko joni on fini sikko joni hande ɓandu mon ndun ndu janɗi sikko hande kadi o woni connaisseur sikko joni on heeɓi gandal sikko on heeɓi faamu tawata ko o mawɗo o kikalajo e o yummirawo ɓe yangi ɓe fimu hande kay tawata ko ɓe ƴaggan ton ko ɓe woni ko yawato ɗon ko ɓe woni on teddinta haray ko onon yo fayɓe sa teddinari mawɗo ma andu a heɓoyta aljanna sa teddinari mawɗo ma andu Allahu weltanakima sa teddinari mawɗo ma sa mayi e ɗum ɗon himo tikkanma andu ko yiite jahannama woni ko wodanma. min toro on ko onon yo sukaɓe e onon yo jiwɓe teddineɓe mawɓe moɗon. Heewi hande e sukaɓe piyayɓe mawɓe muɗum, heewi hande e jiwɓe yennayɓe nene muɗum, heewi hande e jiwɓe si nene mabɓe inni yoɓe accu ɓe accata, heewi hande e sukaɓe si babe mabɓe inni yoɓe accu ɓe accata. Ko ɓe faala kon ɓe waɗata, ɓe ɓorno ko ɓe faala, ɓe yalta lere mo ɓe faala, ɓe naata lere mo ɓe faala. Andu fodde ɗa wulni ɓernde nene ma, ɗa wulni ɓernde babe ma, andu Allah hino tikkanma. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ridal rabbi fi ridal walidain wa sahatu rabbi fi sahatil walidain. weltingol Allah yarluye Allah on hino e yarluye mawɓe ɓen ɗiɗo. Tikkere Allah nden kadi hino ko goɗɗo tikkinta mawɓe mum ɓen kon ɗiɗo. Sa tewike pas a tikkini mawɓe maɓe ko alda wo e gonga, ko alda wo e tippugol e gonga, andu Allah kadi o tikkanima hande kadi. Haray hule Allah kono yo sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe hule Allah teddino mawɓe mum ɓen. Ande onon kadi on jomboyay ma on jomboyte jiido ɗon ɓiɓɓe ka rewnuɗon mawɓe mum ɓen ɗon ko ɗon kadi ɓiɓɓe mum ɓen woni koɓe rewnoyta on. Sa ɗoftike mawɓe ma ɓen Allah okkoroyte ɓiɓɓe ɓen kadi ɓe ɗoftoma. Sa yeddi mawɓe ma ɓen a ƴagganiɓe a yawikeɓe Allah on okkoroyte ɓiɓɓe ɓen kadi ɓe ƴagganama ɓe yawma kadi kamɓe kadi ɓe teddinoytama. haray to sa ɗiggani mawma ɓen Allah okkorte ɓiɓɓe ɗigganoyɓe ma. So ƴetti masalan wano annabi Ibrahima alayhi salam baben makko wonno tawi ko renowo sanamu, lesowo sanamu, yeeya sanamu, ñaama coggu sanamu kadi. Kono ɓay woni ha baben makko nulimo jonnimo fi sanamuji ɗi o yaw o yeeyoya o ɗoftino konngol baben makko ngol o yahi o yeeyoyi. Kono o yeeyiri wona fi hino marsira kono o jaɓi konngol ngol ko noddirayno baben makko ko ya abati, ko ayyo baba en, ko ayyo boram baba, ko ayyo tedduɗo e an. Allah okkoroymo ɓiɗɗo sifa annabi Ismail e annabi Ishaq alayhima wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam. ɓay annabi Ibrahim o heeɓi Ismail woni ha kumpari kunkun janɗi o heeɓi duuɓi 12 o hoyɗi koyɗol ngol himo hirsamo ko ɗum Allah ini ka Qur'an falamma balagha ma'ahu saya. ɓay ɓe yehi ha ɓe mutoyke qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk. min dey mi yiiga koyɗol wondema miɗon hirsama. ko honno ɓiɗɗo jaabino ko annabi Ibrahima no yewtirno noon bemmum ɓiɗɗo makko kadi yewtirimo noon wondude e teddungal, wondude e mawningol mo, wondude e tippitanagol mo. O inni ya abatif alma tumar, ko ayyo baba en kono yo tedduɓe en waɗu ko Allah yamirma kon satajiduni inchallahu min assabirin. mi wondi a tawaylan komi jeyaaɗo e muññiɓe, mi ɗoftotoma, mi tampintama, mi soñjatama. ko noon kadi annabi Ibrahima woni ko ɗoftorno baba e muɗum. o inni o torantomo Allah fiyo Allah yaafomo. ɗum no fof ko teddingol o baben makko malgré baben makko wonano julɗo. ɗo kadi annabi Ismaila okkimo Allah on okkimo ɓiɗɗo sifa annabi Ismaila kadi saabu ko ɗoftino baba e makko ɓen. kono yo sukaɓe jiwɓe, kono yo sukaɓe worɓe teddineɓe mawɓe moɗon. ande so tawi kono arda yara ɓe ko fokkituɓe yahugol kono woni lottude hoore gurda. mi torike on mi jeeji on fala tahurrannakumul hayatu dunia wata hodu on wata jam fo on ko gurna hun aduna. jiwo ɗo ko fodde tigi tigi on ko fuɗɗike jiwɗude. si enɗi makko yalti boɓi makko tekki hande kadi o sikkay wonɗo o hande hino falamo, o sikkay hay baba en makko hino falamo. hulu Allah ko yo jiwo andu ɗum ko balɗe seeɗa ɗum feƴƴa joni hande kadi ɓe nenirama ɓe yiyata hande nawyi ronki wawata ɓornagol
ɓe kadi ɓe fewdorno wano fewdorɗa ni kono aduna on feƴƴino hande kadi an kadi a feƴƴira wona ɗum ɗon feƴƴiri noon e hoore maɓɓe hulu Allah ko an yo o gorko ko an sagata hande kadi hiɗa dari hiɗa janɗi hiɗa laba yiwɗo ma o hino falama hiɗa rondi janɗe no rondima ha tawata ɓandu ma foppo hino laba hiɗa foti hande hay gaño hino falama andu baba en ma kadi ko ni ɓe wa'irno ɓe kadi arno sa'i on tawi hiɓe heewi tew keccu hino e maɓɓe ngari hino e maɓɓe faaleji foppo hino e maɓɓe ko itti ɗum ɗon kon fof e maɓɓe ko ɗum kadi ittata kadi an e maɗa kadi hulu Allah teddin o mawɗo anji won kadi hulu Allah hara yurmeɗa o yummirawo sa huli Allah yurmama o mawɗo a huli Allah teddini o yummirawo Allah okkoroyte kadi ɓiɓɓe ɓe hino teddinama ɓe hino yurminama kadi si ɗum noon feƴƴi toɓɓere jewaɓere nden kadi mi yiltito ka sonnaɓe no tawa ko woni lawncude dewle ɗen ɗo kadi tentini Bruxelles ka wona ɗo sonnaɓen hande mo yiiɗa wo hande kadi hino naati ko wiyete susu no naati ko wiyete sere moɓidira mboɗi ɗin ɗon dépense ji heɓoto ɗin ka nder suudu ko ɗin wona ɗoyitede naɓe waɗiro e susu dépense ji ɗin ko fay ɓe ñamata kon allocation familial ji ɗin ko ɗin wona ƴettede waɗiro e to susu e sere hande kadi gorko on o ɓuttintaka suudu koyo gorko on addu tun debbo on hulari Allah o hersari moodi makko pay koy heɓata ko faala koyo mbuɗɗin moɓoto tun ha si ɗin ɗuuɗi ɗon o ɓilgitaɗi o maraɗi o suuɗa o gorko wonɗo saabu ha o hewti leyɗe porto hara o sonnajo noon wonɗo e wadde ɗum ɗo ko wallahi summa wallahi woɓɓe maɓɓe hino toon fewndo ɓe hewtuno Europe ɗo ko moodi maɓɓe tinnintaɓe ko honno ɓe joɗorta e po hara hay joɗagol e po fi hontugol haaji mum hara ɓeɓe watano ɓe anda ko honno no itta nder fulwa hoy nder hoy toon anda hay oto dogi ɓe adde ɗo hande kadi tawata ko janfagol o gorko ɓe yaha porto hoye jannaɓe ɗo ɓe inna ɓe andi droit ji maɓɓe hande kadi ko ɗum ɗo woni inconvénient e argol ɗogol e joɗagol ɗogol ko ayyo sonnaji hulu Allah wa'lami annaki satamutu andude wondema pelleti ko a maayo yurmin o gorko waɗanɗoma ɗum ɗo ko kanko andi ko honno dogiri ɗo ha heeɓi ɗo kaydi o ƴettoyma adduma ɗo a wonari e centre a anda ko woni e centre a ñamari ñamete centre a anda ko woni toon a anda ko woni kaydi heɓorta a ari ɗo tun a yeehi ka commune a jonnama ɗo kartal a haɓi séjour tawa ko sakkitorta hande kadi ko noddangol o gorko police yo o yaltine to noddana o ayɓe makko yo ayɓe Allah ayɓe diina Allah ayɓe nelaɗo Allah yo arnanga o modibbo ma sokoyamo minotamo ukkoyamo ka nder kaso e debbo a hulari Allah hulu Allah anda pellet ñande go ko sakkitorta ko mayde sa yaltinimo ɗo angay ko ni yaltiroyta ka suudu naɓeɗe a nde kabru haray hulu Allah ko yo sonnayo o sere ko wonɗa wadde waɗir ɗum ɗo fi wallitagol moodi ma waɗir ɗum ɗo fi teddingol moodi ma sa waɗay ɗum ɗo waɗu e ley konngol l'islam si a waɗay ɗum ɗo waɗu kadi e ley konngol moodi ma wata waɗir ɗum ɗo fi soñjugol mo kala ko heɓuɗa e leyɗe porto ko ayyo sonnajo ɗo si weeli ko sabu o gorko si metti ko sabu o gorko si ɗuuɗi ko sabu o gorko si fanɗi ko sabu o gorko si lammi si haaɗi ko sabu o gorko woni seɓirɗa ɗum o ko ayyo sonnajo a hulari Allah himo wawno nu wongol ɗo hara hitande ɓe ma lebbi ɓe ma duuɓi ɗiɗi ɓe o yaha o tawoyama toon o hunta haaju makko e maɗa o immo o arta ɗo o accama toon e on soñdia ka courant ala ka ndiyan ala ka ñawdotake ka sécurité ala o ittuma e ɗum noon fof o adduma ɗo fi yiɗangol ma moƴƴere ko heɓi kon kankadi o yiɗanma sifa ɗum ɓaynilaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki la yuminu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi goto e moɗon gomɗinta gomɗinal sellugal ha tuma nde o yiɗani musidɗo makko koko yiɗani hoore makko ɓay ay ni no hiɗa yiɗi mo a suɓike mo acci worɓe ɓe fo ko saabu nde yurmere ɗo woodi e rewɓe addaɓe ɗo hara fewno moodi maɓɓe addiɓe ɗo hara hayɓe mara kaydi hara ɓe adduɓe ɗo clandestinement yoɓa ɗo 5000 euros 6000 euros 7000 euros adda ɗo debbo o wona ɗo ha ɗo ya porto jannama ɗo o andi droit ji makko e devoir ji makko ko sakkitorto hande kadi min mi faalakama mi faala yo yaltimmo ka nder suudu ga o lutta ga kanko tun o addu e jaatiguiɓe makko o wonda e nder ndo suudu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haray kono yo bandiraɓe tedduɓe kono yo bandiraɓe anduɓe pelleto wuuri mayey mi torike on huule Allah kala waɗɗo ɗum ɗo yo tuubu o rutto kala waɗɗo ɗum ɗo yo tuubu o rutto jawdi ko heɓata kon sendodu an e moodi ma kala ko heɓuɗa sendodu an e o moodibo ma yurmin o gorko sa yurmini o
Allah barkinay ɓiɓɓe maɓe sa yurmini o ɓiɓɓe maɓe wonay ardotoɓe sa yurmini o ɓiɓɓe maɓe wonay fewjoɓe sa yurmini o ɓiɓɓe maɓe wonay jentanteɓe kono si tawi pullo fuuta o wii si tawi babajo on sa'ama ande pellete ko ɓiɓɓe ɓe woni ko ɓendata ta sikku hiɗa jiidade hiɗa jogui ɓiɓɓe worɓe rewɓe hiɗa soñji o gorko sikkaɓe ɓiɓɓe maɓe barka e ma fiira waɗa e maɓɓe kalla wa alfu la ɗum ɗon wona gonga waɗata hulu Allah ko ayo sonnajo kala ko watta ko waɗu an e o gorko ha hiɗo famodiri na ɗaɓɓere arɗa kala ko watta waɗan o gorko fami ma on ɓe addama ɗo ɗaɓɓere an gorko on kadi hulu Allah jogitoɗa o sonnajo andita wondema pellet fami makko on ko fami ma no yumma ma e bemma welira e ma noon an gorko on ko noon yumma makko e bemmakko kadi welirtamo no kotira e ma ɓe welira e ma noon ko noon kadi kotira e makko ɓe welirtamo no miññiraɓe ma ɓe welira e ma noon ko noon kan kadi miññira e makko ɓe welirtamo ko waɗanta ɓeygure manen kon waɗan wanwa ɗum ɓeygu manen ma hara ko ɓuuri ɗum ɗon fi hollugol mo wondema pellete an ka hiɗa yiɗimo hiɗa teddinimo hiɗa hettini fi makko kadi si ɗum ɗon feƴƴi ko honno hikkoto ɗon toɓɓere jeegaɓere nden attabarroj ko accitirgol ni hoore mum yalta ka yaasi heewi hannde kadi e sonnaɓe iwnoɓe ka meɗen ari ɗo tawi ko wudere e jilbabu woni ko ɓe ɓornoto hannde ɓe waɗi pantalon ɓe waɗi sexy hoy ɓe liɓi ɗum ɗa foof ɓe yalti ka yaasi ko hombo wirtuɗa ko hoore ma wirtuɗa ko hombo wirtuɗa ko famille ma on wirtuɗa ko hombo wirtuɗa ko mawɓe ma wonɓe imamu ka meɗen mawɓe ma ɓi waliyaɓe Fuuta Dialo ɓe inna ko ɓeygu imamu kaari nokkel kaari ɓe inna ko ɓiɗɗo alhajji nokkel kaaru ni ko kanko ni ko on ari hannde ɓay o hewti leyɗe porto o acciti jikku makko o acciti namuji makko o acciti ko tawri mawɓe makko o acciti laawol islam o ɓooro ha laaɓa pos hannde kadi yaltirani e hoore laawol ngol e bandirawo tedduɗo ko a ɓi waliyajo ko a ɓi mawɓe tedduɓe ko a yiwɗo e famille teddugol pullo Fuuta komo Allahu on teddini pullo fof Allahu on teddini mo tentinima noon an Allah ittima e sonjaji o addima ɗo kadi koya jaɓɓornema Allah on yeddugol mo Allah neminima hande kadi an ko ya hollumo hiɗa wawi mo yeddude valeur sonnajo fof ko so suuɗi ɓandu makko ndum haray hunde nde heeɓi valeur wosi nde suuɗama sa accitirini ɓandu ma ndum hande kadi faalaɗo wo yiyay yiwɗo wo heɓay andu haray amara teddungal ko mawɓe maɓe woni ko hoynuɗa ko mawɓe maɓe woni a teddinari modibbo ma o a teddinari fi makko hande kadi haray mi torikema an yo bandirawo ndu banduma si tawi ndu ɗaati wata goɗɗo andu si wona modibbo ma si tawi hiɗa laba ma hiɗa kaani wata goto andu ɗum si tawi hina modibbo ma on andu pellette aljanna ma on ko ɗo woni ko yaltintinta ka yaasi kon sa urnitike a yalti a ɓornike coñci fitinayɗi a yalti ka yaasi malaikaɓe ɓen fof ɓe ñamata ɓe yarata ɓe ɗanotako ɓe resata ɓe yeddata Allah ɓeɗo fof ɓe huɗete ko an yo sonnajo ha tuma nde hewtituɗa ka nder suudu malaika noon si hewɗi goɗɗo si ɓe huɗima Allah on jaabinayi si ɓe toranima kadi Allah on jaabinayi mi torike mo wata eto naata e ndey kuddi malaika mo malaika huɗi wo o lutta e muɗum mi toriki Allah yo Allah danda bandiraɓe danda fo hara ko malaika woni ko huɗata on tigui haray si ɗum ɗo kadi feƴƴi toɓɓere wodere kadi ɓurde mawde to ɓe huɓinade ɗen haray ɗum ɗo ko concerne ko wene worɓe ɓen son gorko o adday ɗo sonnajo fi mbuuɗi o huula yoɓe jommidiro e ka laamu ɓe huula yoɓe jommidiro ko ka laamu fi wata o fawto ɓe o ƴetta adresse um o liɓiroya to debbo on ƴetta adresse um liɓiroya to hara noon gorko on walata ko woniri toon debbo on walata ko woniri toon ɓe fotta nokku gotum ɓeɓɓe no heɓede fi wata laamu ngun andu wondema pellete ɓe ko oɗo woni baba oɗo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun an gorko dewgal sunna e farilla suusa fattinɗingol ɓiɗɗo ma hara o ɓiɗɗo si o heɓama nenejo on lande ko honno ni hara ɓiɗɗo on ko inde nenejo woni ko ƴettata hara baba makko hino wuuri hiɗa andi pellete ko a woni ko heɓini oɗo debbo a hulari Allah a hersari julɓe ɓen a hulari haqqe o bobo o janɗoya noon hande kadi hara ko nodditirte ko nene makko ko honɗum innoyta Allah ñande natuɗa e nder gabru ma malaika ɓe landima ko honɗum wiyata ko a woni saabu ha o ɓiɗɗo ari e aduna fattina ɓiɗɗo fi 100 euro fattina ɓiɗɗo ma o fi 200 euro fiya ñamutu reedu ma ɗum heewa ala ko hebbinta reenu bani adama sina mbulmbulde inna lillahi wa inna ilayhi rajiun heewiɗo e ɓiɓɓe buyi hara ko ɓiɓɓe tañiraɓe waliyaɓe hara ko windetega kayji ko père inconnu babajo on andaka hara hiɗa andi pelletele ko an woni ko heɓini o debbo a suusi yewgol suuɗo o heɓina o ko honɗum hollata kefeero gueddo Allah fi mbuuɗi ha ronkugol innugol oɗo ko ɓiɗɗo ma ni sa inni o ko ɓiɗɗo ma a qirtikemo ko honɗum woni ko ɗum lorrayma
kala gorko fattinɗo ɓiɗɗo muɗum o heɓoyta urgol aljanna. Kala sonnajo kadi ƴettuɗo reedu fawi e baki e moodi muɗum hara himo andi pellet na moodi makko woni beng reedu ndun yo andu kanka ɗo heɓoyta urgol aljanna. Ko fi honnon an o sonnajo jaɓanta o waɗoya adresse mum feere hala ko yo ar o itta haaju makko on e maɗa hay hunde o waɗata toon sina argo itta haaju ko honno jaɓanta ɗum. So wonnata nokku gotum seede Allah ko inni wondiri no moƴƴiri, so wondirta no moƴƴiri haray ko seede. Haray an o gorko mi torike ma hulu Allah an e ndeware ma, an e ɗi coñci ma, an e o comportement ma ko a moko ba hakkunde jama on fuu ko an jogui konngol sakkitingol ngol hara hakkunde ma an e ɓeygu ma ko on jatodirɓe ko aaden e kele muɗum yahon yeeson ke feero gueddo Allah ɓe landoma ko honɗum mani inna o ko copine an oɗa ka inna ko copain an ni. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mawɓe ɓe maka hina ko mayi toon yurmi ɗum ɗo a mayde surde umbite ka nder leydi ko ɗum ɗon ɓuuri e fanɗude e di a darade inna ɓeygu ma nene ɓiɓɓe ma tawata inna on ko copine ma. An debbo on kadi a darade hiɗa ɓorni jilbabu hiɗa jogui suura julɗo mbaadi julɗo daraɗa inna moodi ma ko copain ma ko jatiguijo ma ko kele ma a hersari ɗum ɗo ngol konngol ɗo a yeggiti kala konngol ngol wowluɗa malayka ɓe winday Allah inni ka Qur'an makko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kala konngol yaltugol ka hunduko ma andu pellet malayka ɓe ɓe windingol inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun. Hiɓe wondi e ma kala ka yarɗa ɓe hino windude kala ka yarɗa non affaire administrative kalamu ko honɗum ma joni honto mari ben makko hino Afrique ɗo woni fenade gotaw ben makko hino dari ɗon ben makko susata innugol ko ɓiɗɗo anni fi mbuuɗi ɗin 100 € de 100 €. joni noon si tawi ko o debbo adi walade maaya ɓiɓɓe ɓen fof koye inde debbo o woni an gorko on a suusa yahugol ka laamu ɗon inna ɓiye ko ɓiɓɓe ma a suusata woloygol ɗum fewno debbo o wuuri a huuli a suusi Allah a huuli kefeero gueddo Allah a ƴetti mbuuɗi ɗin fi qirritagol ɓiɓɓe ma ɓen si to maayi hande ga suusta yahande ɓe ɓiɓɓe ɗo haray ko enen yo worɓe mi toriki en huulen Allah jokken laawol fewgol ngol fi ɗum ɗo wata bonnane gurnam maɗa. Si tawi ɗum ɗon feƴƴi hande kadi si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere nde mi yewtaten e sakkitore nden haray on yaafoto so tawi haalaji ɗin ɗi satti maɗi metti kono wallahi haray hino yurmi ko ɓuuri e hulɓinade kon fof hande hewtani en enen ɓe golleñol enen o baaɓe maaki hande ka goɗɗo yahata ka meɗen o ƴettoya bandirawo makko ɓe jommidira ka laamu fiino on arda ɗo suusa hande kadi an e bandirawo ma yo yaw jommidiron yo on wondema ko ɓeygu ma fiino on heɓira kaydi ma ɗum hewti hande kadi nokkugo ka goɗɗo ƴettata gorko janano yo jommidiri e ɓeygu muɗum fiino on arda fiino on wawira heɓirgol kaydi e musidɓe julɓe tedduɓe en sikku o aduna luttay musidɓe julɓe tedduɓe en sikku mo heɓari kaydi o natoyta aljanna musidɓe julɓe tedduɓe on sikku wondema mo wurari Europe ɗo o natoyta aljanna musidɓe julɓe tedduɓe ɗon sikkude wurgol Europe ɗo ko farilla musidɓe julɓe tedduɓe hiɗon sikkude woɓɓe wuraka meɗen haray ɓe jogui moƴƴereji ɓuuri men musidɓe hiɓe julɓe tedduɓe hiɗon sikkude ngo kaydi ɗo ko ɗum woni saabiwal aljanna ngal ha tawata dow a bandirawo ma wonti ɓeygu ma ha tawata an gorko ko wiyeteɗo on dayus gorko taafu fussaki hum ƴetta ɓeygu ma e gorko janano yoɓe waalu e nder suudu yontere jonte ɗiɗi lewru ha tuma cokko police ari visiti ɓe ɗon fop haraɗa wakkiɗe andi ko feƴƴata hakkude ɓe ne laaɗo sallallah alih w sallam ɓe makino gorko janano e debbo janano wata ɓe weddodari sina tammo maɓɓe on ko cheytani ɓe landa hay so tawi debbo on ko moƴƴo ɓe inni o hay so tawi debbo on ko nene mariyatu ibnatu imran hay so tawi ko on wata ɓe weddodo ɓe inni hay so tawi ko l'islam o jannatamo ɓe inni hay so qur'an o wone mo hunjende wata ɓe weddodo hewtani en noon enen ɗo ko tawata hande kadi goɗɗo jommidira e ɓeygu goɗɗo fiino kaydi heɓora no yurmi hino hulɓini heewi kadi musidɓe julɓe tedduɓe nde yewtere nde mi woni yewde ɗo ko fewti ko marɓe ɓen ka meɗen woɓɓe Allah no okkori ɓe feere hayɓe ka meɗen Allah no okkori ɓe ɓeygure Allah no okkori ɓe sonnaje moƴƴo e ɓiɓɓe tawata ɗum ɗon wawari yonude ɓe ko ɓe ƴettu o sonnajo ɓe ƴetta ɓe ɓiɓɓe ɓe ɗaɓɓana ɓe visa ɓe ƴetta ɓe bugo ɗum ga si ɓen hewti ga hande kadi hara ko honɗum ko argol ga mema ha heɓa kaydi sonnajo on wonira ga
kañum e ɓikkoy koy gorko on jotto ton hande kadi nde wono e seeɗa o immo ara hunta haaju makko o immo o yaha koye pay koy koye jangi o haajaka koye mbay koye hino e hoore laawol ɓe haajaka koye wonu tun hande kadi ɓe heeɓi kaydi Europe. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. woɓɓe ne jogii passeport européen ji ɗo hara ɓe waalude ka yaasi, woɓɓe hiɓe jogii passeport européen ji hara ɓe waalude ka yaasi. Na o kaydi Europe ɗo woni saabiwal aljanna musidɓe julɓe tedduɓe. Mi torike onon ɓe bandiraɓe teddineɓe modiɓɓe moɗon, kala ko heɓuɗon ɗo de ande pellet ko o gorko woni sabu sa letti o gorko andu Allah lettete ka aduna ɗo ko adi o lettoydema laakara. Sa letti o andu ɓe ɓiɓɓe ma firata wona fere ɓe barka. Wattan hakkil wata wonu neɗɗo dulluɗo andi tan o enen kadi hulen Allah. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrindingen e sawaba. Kala yewtere ko mi yewti ɗo tawata hino yaadi e gonga, hara ko gonga ƴette sabu ko gonga wata o ndaaru min wowlo on ndaare ko wowla ko on si yaadi e sunna e Qur'an hara e gollitire. Kala yewtere nde nanɗon ɗo tawata hino lundi bindi ko min o wiyeteɗo Abdallah woni ko wowli, ko cheytani woni ko longini lan. Mi toriki Allah wata on ƴettir ɗum ɗo ƴette kala ko yaadi e bindi kon fandundi ande mi wowlira ɗo fi lancugol, mi wowlira ɗo fi aybingol goɗɗo ko tawata mone on hino muusa lan, ko tawata ko bandiraɓe an ka diina, bandiraɓe an ka leñol, bandiraɓe an ka ƴiƴan, bandiraɓe an ka leydi e kotiraɓe e baabiraɓe, tawata ko ɓe woni alhaali maɓɓe, tawata ko ni woni ko fewdori e nder ɗe leyɗe ɗo. Mi toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ruttu en e diina makko kan hara ko ruttande labande. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on tabintin en e hoore laawol l'islam. haray mi toriki kadi mi fillito ko mi fuɗɗorno kon ceernoɓe fof e nder aduna o kala heeɗiɓe lan fewno ɗo ma heɗoyiɓe nde yewtere ɗo tawi toon ko lundi bindi mi toriki ɓe haray yoɓe faljitiran ka laawol kisal. miɗo weltano sukaɓe meɗen kipan men laawol kisal fino nde yewtere ɗo wata feƴƴirde. mi toro subhanahu wa ta'ala o yo Allah waɗanɓe joddimo ɗum hara ko aljanna. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.